ngizothi ayihlale phansi bamba umthetho madoda ethinta indaba kaGcokamelisha umthandeni umfowabo Manqele phansi emdletsheni izothinta ukhuzana umfowabo Mpongose ngizothi bafowethu buke xabana igodi zixabana igodi esangapha nesangapha zilwa igodi kuyinsizwa phansi zidlule emhlabeni ekugcineni induna namakhosi abahlalise phansi laba abantu abalwayo ukukhulunywa kwedlule ayikho into edlula ukukhuluma engucelayo ukuthi mina ngingedwa ngizozama wonke imizamo ukuthi ngihlale phansi noNgizwe umfoka Mchunu yebo uNgizwe ushayile kwazwela futhi egadla kubhuti umcineka uma ngabe amagama anjengalaya elalelwa ingane kaMcineka vele ngeke kube mnandi nezihlobo zakhe nobani unjoku ungenile kulife izolo washo yonke lento ade yisho futhi umuzi ukuthi uphatheke kabi Khuzana ungenile kulife uTshatha ungenile kulife bafowethu lento ingeyithu lento umaskandi wethu lo from uSilkeris Fountain bese ulandela waze wafika eMabhida ePeople's Park ulandela engicela ukunikhumbuza khona ke nakho niyazi ukuthi awukho umcimbi ogadwa njengomcimbi kaMaskandi uma ngase kuthiwa ngempela kuphetha kwenzeka lento esiyibukayo ngendlela esiyibuka ngayo lento izokunakala ngoba sizo-end up singesena mcimbi esiwenze eThekwini uCommander wamaphoyisa noma uChief wamaphoyisa noma uSAPS SAPS uMetro ngikhuluma ngama-cluster ahlala phansi makuzoba nomcimbi uMetro uSAPS uFire Department ama-ambulance uma wenziwa ijog bonke laba bantu laba babakhona uma ngahle kuthiwa umcimbi wethu uphethe uba nothuthuvo luba khona kuliwe lapha ngoba abanye abalandeli bengekho abanye bekhona kuliwe lapha kumanje sinenkinga yokuthi makwenza umcimbi kaMaskandi kufuneka ama-security angapheki 100 yini indaba yingoba kuthiwa umcimbi kaMaskandi uyi-high risk mawuzokhumbula umcimbi kaMaskandi ukuqala kokuba yi-high risk uqale eCheris Fountain la abantu bekuthi makunomcimbi khona befuna ukungena ngenkani kube khona abantu abalimalayo mabengena ngenkani esangweni kube khona abantu abathi masebelimele kubuye back sekufuna ama-ambulance engenela amaphoyisa kukhona abantu abafuna ukungena ngenkani kwadlula lapho kwazothi kunomcimbi kwakukhona inunu emnyama kwadlula umlandeli wenunu emnyama usala bemkhuluma phansi kwaNongoma ngangikhona emngcwabeni waleyo nsizwa ngangikhona eCheris Fountain kuqhuma ibhamu idubuleka nje lensizwa mina ngilapha kwi-VIP emcimbini okhona lapha inqokotho Maskandi Festival lapho kwadlula khona emhlabeni usala bemkhuluma nezinye insizwe ezimbili ezadubuleka from there i-security kwathiwa ibe tight entweni ethinta security ethinta uMaskandi manje bafowethu ngizobuza mina ukuthi ngempela bafowethu yini ehlula ukuthi kukhulunywe kuhlalwe phansi kukhulunywe ayikho into edlula ukukhuluma ngizocela bafowethu ukuthi akuhlalwe phansi bafowethu ikakhulukazi umcineka noNgizwe umfoka Mchunu ikhulunywe lento idlule ngiyazi umcineka ulimele emoyeni futhi ushilo kimi ukuthi Dlamini into yangilimaza emoyeni yini eyayithinta indaba yengoma kaZwelonke ngangikhona kwingoma kaZwelonke uCokamelisha uhamba phezulu nje ngebhanoyi ngangikhona mina lapha phansi kuyi-VIP so angingeneli ngoba ngingumculi mina ngiseceleni mina ngibenefit lutho futhi yingoba ngithanda into yakithi ewumculo wesintu so ke bafowethu engizokusho ilokho ngiyacela bafowethu hlale phansi iba umthetho ukukhulunywe kwedlule kulento uma ngabe kwenzeka le nto eyenzeke eCheris Fountain ukuze kube khona umuntu odlulayo kwakade qale kanje ko Facebook kunezinkulumo ezazikhona kwaqala kanje kunezinkulumo ezazikhona kufungelwana kunayo yonke lento ekhona abantu okuyibona abalandeli ibona kumele siba prioritize kakhulu abantu okuyibona abalandeli bona abantu abenza umcimbi ube khona futhi abenza umcimbi ungabibikho inkosi ngesizwe
umculi ngabalandeli. So ke bafowethu ngizothi mina ukusuka komcimbi wethu usuka eCaris Fountain uze People's Park kuyinto enhle kabi ukusuka kwamaciko nabalandeli besuke workshop behlangene khona. Hey ka DSD, hey ka Khosha, hey ka Khubu mfowethu Mpunguzi, ezegcoka melisha, amageza amahle, amavukela mbuso. Bonke laba bantu engibabalayo eyikabahubhe eyikathwasa lekhansela kuhanjwa ngama-group. Lento enhle kangaka bafowethu, hayi ngeke bafowethu ngiyacela. Angisayithi namuntu ngizocela bafowethu ukuthi ngiyacela bafowethu sibuke ngelinyiso lento. Cela umcineka yebo limele emoyeni benongizwe hlalwe phansi ikhulunywe lento bengakawafaka ama-artist engakangena ama-artist kuhlalwe phansi ikhulunywe lento umcineka kakhulu insizwa futhi engihlonipha ngisho iganu isinelwa ngangikhona ngangiyimisile iganu sinayo ungizwe zololokhu kade encoma ukuthi udlulelo baba emhlabeni umuntu wambhalela imessage umcineka emkhalisa lapha bafowethu njengamanje lento isisempini manje. Isempini lento manje. Yabona manje akusadlalwa manje bafowethu. Isempini lento. And umuntu ongaboni ingane kuphela engaboni sekuyaliwa manje. Ingane encane kuphela engaboni ukuthi lento isisesigabeni sokuthi kuyaliwa manje. So ke bafowethu kungakonakali kungakenzeki lutho. Akuhlalwe phansi kukhulunywe. Sicelo sami leso. Yona into engingenele kulife akukuningi. Ngemarisburg namhlanje ngiyosebenza khona abalandeli bami bazongithola khona engushoyo lokho unjoko ngizamfonela futhi naye ngikhulume naye ngoba na ushayiwa shakwabona futhi yini ukudina kusenhlizweni yakhe angengeneke kakhulu kubaculi kodwa ngicela ungena phakathi kwesimo esikhona sika umcineka umsabo ngamanzi phansi kwamaphumulo ngizokhuluma nomacingwane ungizwe umfowethu phansi emabhotweni enkandla ebese ke kuya ngokuya ke kuze kufikelela kubaculi ngiyacela bafowethu lento ilungiswe kuyobe kuqala Mpucuzeko ukuthi ibe khona igcoka melisha lingekho wena ongazi ngelinye ilanga umcine kuyibeka izathu ukuthi iziphi izathu hayi angingeke ngimbala ukhuzana ngikhuluma ngomcineko uzoyibeka izathu ukuthi iziphi izathu ezizezafinyelela ekuthenini angamfaki Mpucuzeko selokhu kwenzeke lento eyenzakalile ukuthi sithi silapha kwingoma wezelonke igcoka melisha lifike ngebhanoyi uyoyibeka ngelila ngumcine ukuthi yini emlimazile ngoba akumananga kwafika ekuthenini ugcoka melisha angabibikho nje kwimpucuzeko kuqale lapho ekuthenini wafika lapha kwaba khona ukuphazamiseka okukhona obekumele bakukhulume ngaphambi kokwenzinto zonke obekumele badlule ekukhulumeni umcineka nomacingwane kuzothinta umthandeni nemanager kamthandeni obekumele bakukhulume kuqala ukuthi mfowethu nginyathelile la njengoba unginyathelile la angeke kudlule estepini esilandela singakhulumanga umcineka njengoba belimele emoyeni elinyeze lento eyenzeka kwingoma kaZolwenke wa end up ephetha esengasamfaka ugcoka melisha emcimbini abalandeli begcoka melisha mina ngiyafisa babe khona kwimpucuzeko bonke ngiyafisa futhi ugcoka melisha abe khona kwimpucuzeko kodwa engikucelayo bafowethu lelo uhambo luhle kangaka esivama ukuthi lube khona silibuke kuhamba ama-drone phezulu kusuke workshop kuyogudlwa lapha kwaMse kuyogudlwa lapha na eDurban station kuze kuyofika ePeople's Park luzokwenzeka kanjani ulihamba iRed Nation ingekho luzoba luhle kanjani iRed Nation ingekho abalandeli bengekho ngoba ekugcineni abantu abalandela ugcoka melisha bayabathanda nabanye abantu kodwa ngeke befike ekuthandeni abanye abantu abaculi njengendlela abathanda ngayo ugcoka melisha so ke bafowethu ngiyacela ngizothi mina bafowethu sicelo sami sisodwa ukuthi sizwe siqabene ingane esikoleni noma edibheni kade kuyodibha inkomo kwaxabana insizwa khona noma abafana bekade beyodibha inkomo baxabana balwa bashayana yadlula lento yaya kobhuti yadlula lento yaya kobaba kuvinjelana ezikoleni ngikhuluma ngezinto mina sengengazilo kuvinjelana ezikoleni kube nemingcele ukuthi kodwa egcineni induna nenduna namakhosi akulezo igodi nalezo nduna zakulezo godi neinduna zezinsizwa ziyabahlalisa phansi ngizothi bafowethu ayihlale
bahlale phansi bamba umthetho umhla ka-30 July ukude lento isengalunga lesimo nje sikhona sisengalunga bafowethu silungiswe sedlule lesisimo vele umcine kulimele ngoba lento ithinta yena uqobo even ifamily kaMcine kulimele ngezinkulumo ekhulunywe umfowethu uMacingwane mina ngiphathi nendawo bafowethu ngiphila nabo bonke baze bangibiza ngexoko elisemthethweni so ngizothi bafowethu umcine ungizwe utshatha ugay umfokaNgcobo ngiyacela bafowethu hlale phansi ubamba umthetho uGqokamelisha angicela ungamfaki kakhulu nokhuzani ngicela ungamfaki ngicela thina sisonke bafowethu mayikhona indlela yokuthi ilungise lento ngiyacela bafowethu asiyilungiseni lento silungise bafowethu lento inhle ayidingi ngoniwa lento ayidingi ngoniwa ngiyacela bafowethu lento siyilungise ungizwe mina ngizokhuluma naye ubhuti umcineka ngiyakhuluma naye ngizokhuluma naye ngoba kwenzeka yonke lento eyenzakalayo emini uMacingwane engakangeni kulife kwafika nje into ethi ngimfonele ngoba ngase nginokusola ukuthi vele kulife uyokhuluma ngalento ukuthi yena kahlonishwanga kuhlonisha utshatha kuphela khuluma naye ngakhuluma nobhuti umcineka ubhuti umcineka wakuveza futhi ukuthi lukhona uhlelo alihlele ungizwe lokuhlonishwa kwakhe kodwa kunento emlimazile emoyeni ethinta indaba yengoma kazwelonke obekumele badlule kuyo qala ungizwe benobhuti umcineka bobabili bayikhulume badlule kuyo so ke ukudinwa ke awukwazi ukuqala ukudina ukuthi udinwe ufike la ileyo nto ebelimaza umncane kwaze kwafinyelela ekuthenini uGqokamelisha aphethe ngangeni isuka lapha indaba ngenzela ukuthi nawe mlandeli obuka lo live nawe wena ongenayo iclue uyibuke isigcino kuzogcina kunenkinga yokuthi asisakwazi ukuthola ama sponsor siwumaskandi kuzogcina kunenkinga yokuthi asisakwazi ukunikwa indawo zokwenza imicimbi kaMaskandi ngoba thina siyalo kunochuko olukhona kunezimpi eziliwayo isigcino kuzogcina kunenkinga yokuthi uMaskandi usuthathwa njengento njengejanda okuyiyona elwayo ene violent kakhulu ebese mase kuthiwa kufuneka ukuthi senze imicimbi iphethe ingenzeki ngenxa yokuthi thina siyalo azikho idingo sokulwa bafowethu Impucuzeko ilona gugu esele nalo manje elikhulu emcimbini kaMaskandi ama-Satma Award ebese wasupporta asuka le eNorthwest eBukirima lapha khona asenayo into enkulu eyifestival enkulu iyona Mpucuzeko esele nayo uma ngabe bafowethu siyona thina ngezandla zethu nangemlomo yethu nangako Facebook sithini ngempela kubalandeli sithini ayikho into engalungiseki konke konakala ngomlomo kulungiswa umlomo konke okonakele ngomlomo kulungiswa ngomlomo ngizothi bafowethu ayihlale phansi ibamba umthetho ayikhulunywe lento idlule ayikhulunywe nje lento idlule ngiyacela mina lokho engizokucela bafowethu akukuningi ngiyanithanda abalandeli bamaskandi ngiyawuthanda futhi uMaskandi kakhulu ngiyangifuna ngena indaba yama line up ukuthi ubani ukhona ubani uzodlala live ubani ngeke udlala live angeni kulokho mina ngizongena ngizokhuluma ngendaba ethinta uMaskandi nabalandeli nabahlela bomcimbi nongizwe umfoka Mchunu mina utshatha uGodo ngiyakhuluma naye ngiyafonelana naye ngimkhonzile ungizwe ngiyakhuluma naye ngiyafonelana naye ngimkhonzile umcineka ngimkhonzile kakhulu futhi ukhuzani ngimkhonzile ugay umfokaNgcobo ngimkhonzile unjongo ngimkhonzile uGqokamelisha ngimkhonzile ukhuzani ngimkhonzile kuso zonke lesisimo esikhona bafowethu ngizothi noma ngabe kwenzakalini noma ngabe kutheni kwathengana ngicela abalandeli ningalinge ngixabane balandeli ningalinge ngixabane cela abalandeli nisinike ithuba sizama ukuyilungisa lento ngiyacela abalandeli nehlise imoya nehlele ngezantsi kusenesikhathi esanele senenyanga yonke ukuthi lento ilungiswe kufanele ngelinye ilanga umcimbi kaMaskandi ube kwelinye izinga
fanele nje ususe amabhida ususe enkundleni enkulu kunazo zonke izinkundla ukuthi singawazi ukuhosta asiuhost bafowethu ngokucophelela okugcina kulento bafowethu cela sime bafowethu indaba yamavidiyo nenhlamba nokuthukana nani nayo yonke lento ngoba kunento ongayikhuluma usadiniwe ongeke ukwazi ukuyibuyisela emuva uma ngabe ungasadiniwe noma senilungisile inhlamba bafowethu ngiyacela